Koliko ti fali? Koliko još? 6, 7, 8, 9, 10. Dosta je. Sada treba upaljati. 1, 2, 3, sad! Makni ruku. Jače! Ajde! Jače! Ajde, jako! Brzo! Ajde, Lona, još! Prijateljstvo u školi je važno tako da bi mogao nekome nešto pomoći ili da bi mogao s nekim igrati pa da ne budeš sam. Kad se s njima družimo, onda moramo biti tiho kad nam nešto govore. Moramo ih slušati, zato što ako vičemo ništa ne čujemo. Moramo paziti da im ne stanemo na prste ili da ne gurnemo Renata. I kad igramo, na primjer, vani graničar, onda moramo njima dati prednost. Oni imaju više života. Ja sam njihova asistentica u nastavi, što znači da im pomažem u svemu onome što oni ne mogu samostalno obavljati tijekom nastave, znači prepisivanje sa ploče, praćenje teksta prilikom čitanja, uglavnom sve one sitnice koje su možda nekome drugome sitnice, ali njima nisu, jer im treba puno više vremena za to. I pomoću moje, recimo, asistencije, oni lakše prate nastavu i lakše se snalaze u cijelom tom procesu obrazovanja. Renato i Leone su meni jako, jako dobri prijatelji zato što su jedni od najboljih dečki koje ja znam u životu i zato što, vjerovali ili ne, sam jako, jako puno od njih naučila o ustrajnosti, o upornosti, o radosti, o veselju i općenito o životu i zato ih jako, jako, jako volim. I? Zbog čega? Zbog Blondi, da, zbog Blondi. Blondi je inače njihova mačka, jedna od dvije, u biti mačak je mačka. Ja inače ne volim mačke, stvarno ih ne volim, ali kad sam tu mačku vidjela, zaljubila sam se odmah na prvi pogled, prekrasna mačka. Perzijska činčila, da. Znaš koji je broj? Nisam ja. To je tvoj tata. Neki su ovdje, neki su ovdje. Sve izvolim. Vidjeti zvijezdu na nebu, slutiti žuđeno. Jel znaš tekst? Ona svud pristižu, pastiri kraljevi, s nadom u mislima, na susretnu rođena. Daj, pet! Dobro, i brzo kreći. Ide Renato. Sad ćete vidjeti Renato forehand. Još jedan mili. Ajmo ispod spusti rekit nisko. Gore, bravo majstore. I da vidim kretanje Renato. Odličan. Dana. Bravo Ana. I kreće se da vidim. Počno. Ide Lara. Franka pa Renato. Ajmo Franka. Bravo Franka. Super. Kreće se. Ide Renato. Da smo mi prenošeni na televiziju. Daj mi pet. Ajde. Bravo. Kud si se pustio? Čekaj. Ko domino, samo ako ja padnem preko vas, onda ste nadrljali.
Ajde još leđa. Nemoj kad tak gurat, Renato. Ti ne možeš vići. Jel, opa. Dobro. Dobro, dođi. Uf. Prijateljstvo znači da pomažeš drugima kad su u nevolji, da pomažeš, na primjer, Leonu kad mu je teško, da mu pomognemo i da budeš uvijek spreman pomoći nekome. Aron, tu Aron. Kućni ljubimci su veliki prijatelji moje djece. Prvo smo imali psa Arona koji je s nama 7 godina. On je terapijski pas i on je njihov pravi kompić. On s njima uči, pored njih je kad spavaju, pored njih je kad se bilo što događa, jedino je malo plašljiv pa onda ako je velika buka onda se sakrije. Mačke, one su puno zaigranije i življe i one su opet prijatelji u drugačijoj vrsti igre. One ih potiču na nekakvu bržu aktivnost, tako da recimo možemo reći da ih Aron smiruje, a mačke ih više potiču na nekakvu akciju. Ono što sam primijetila nakon vrlo kratkog jahanja je da se njihova postura tijela popravila i oni su bili izuzetno sretni što su na konju, tako da je to meni pozitivna informacija. On je moj prijatelj i jako je se jako dobro slaže sa čovjekom i jako mi se sviđaju. Vidjela sam da im ti instrumenti donose smirenje, da se oni osjećaju bolje, da su veseliji, da su bolje raspoloženi, tako da mi sviramo što češće je moguće. Što znači sjedit meni u krilu? Moram prevesti malo. Aha, znači Brašnić mlađi ide dolje, a Brašnić stariji ide u krivice. Da vidimo. On se zjačao u zadnje vrijeme. Preko praznika. Kaj si ti jeo preko praznika, točno? Čokolad. A dobi mi zagrljajčić, jel? Kažeš li nekad svom djetetu napravit ćemo to sutra i u svoj žurbi ne primjetiš njegovu tugu. Uspori, ne pleši tako brzo, vrijeme je kratko, glazba neće trajati zauvijek. Oj, skori, oj, ruža igrajmo,
vienoj objejima jalor. Pokaži Cura. To se zove kišni štap. Venski. Simulira i jako smiruje. Jesi li nikad izgubio kontakt i dopustio da umre dobro prijateljstvo samo zato što nisi imao vremena ili nisi rekao Bog? Uspori. Život nije trka. Uspori. Poslušaj glazbu prije nego što pjesma završi.